Pemirsa wusan menjaba kuta selami abulan pitung dina, Ida Betara Sakti Nawa Sanga Kahyangan Jagat Luhur KJL Natarsari Apuan Baturiti Tabanan, Kairing Mesucian, ring segara Batu Bolong Canggu Badung, ring tanggal 29 Juli Sane Lintang. Ida Betara Sakti Nawasanga keiring memargi saking pura Natarsari Desa Adat Cepaka, Tabanan, Turau Ring Segara, adining karya utawi puncak pujawali KJL Natarsari, pacang memargi sanis cara kliwon wuku krulut, nepet ring tumpak krulut tanggal siki Agustus, pujawali ageng ring KJL Natarsari ngerawin sawetara 6 dasa tapakan Ratu Gede utawi Barong, sungsungan umat Hindu saking lelima kabupaten, inggih punika Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, saha Jembrana, ritat kala ring tengahan wengi, galah puncak pujawali, Ida Betara Sakti Nawasanga, saha samian tapakan Ratu Gede Sanirau, napak pertiwi, katuran upacara penyajak buana, sekadi kuningin, sedurung pemargen pujawali ageng, ring KJL Natarsari Apuan, Ida Betara Sakti Nawasanga keiring melancaran mejabu kuta selami abulan pitung dina kewidangan sisi kangin antuk nyurianin umat Hindu Manggala prawartaka pujawali Imadi Atmaja Mausang mejabe kuta sisi kangin ngelintangin sawatara wewidangan ring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, sa Kabupaten Gianyar. Selami mejabe kuta, pralingga Ida Betara Sakti Nawasanga keiring memargi, simpang, merarian, tur mererep ring sawatara pura ring tetiga Kabupaten Inucap. Juliana, Bali.